ja. Oh. Okay. Nou, ik heb geen pleister in mijn belen, Anna. Niet, misschien volgende week. Wat zeg jij? Scott, can you just pee first and then we will talk here when you're closer to Mama? I can't hear you. I call it the high chair. Ja, maar mama, ja, maar dit is de high chair. Oh. En deze is de nieuwe tafel. New chair? Nee, nieuwe tafel en een nieuwe chair. Deze is de nieuwe chair. This is not a chair, this is a table. That's a table. Where you're sitting, that's a chair. This is table. You know that. Kan je een foto maken van mij? Why? Why do I have to take a picture of you? Omdat het gewoon fijn om de foto te maken. Kijk, ik maak een foto dan. So, hi everybody, good morning. Hi everybody, good morning. How are you doing today? Kuzen. Huh? Kuzen. What are you eating? Kuzen. Croissant. Nee, ik zei niet croissant. Ik zei kuzen. Oh, croissant. Ik ga croissant eten. Man, that is croissant. Croissant. You go first and then pag-eat sa. You go first. I will join you. I will make my coffee first, yeah? Ja. Na-eat smakelijk. Mama, kijk eens naar mijn mond. Nee, you don't have to do that again. Ja, maar mama, dat is zo'n grapje voor de mensen en voor jou. Oh, okay. I think Papa thinks that I'm working today. Oh, you mean this one? Make sure you drink water from this one, okay? Ja. Kijk, oh, kijk. You don't have to press. You just need to twist. Ik doe het toch ook? Ja. Wil je net wat eten? Is de aardbei lekker? You're not eating pa man lagi. Sumana, oy. Mama, Come on. weet je, ik ga dezelfde jurken als het mooi is bij jou thuis nu nou. What do you mean, love? Want je bent er veel te klein. I don't understand what you're Je saying. bent er veel te klein. Ana, sige na, don't play na. Pag-eat usa and then later we will talk. Ja, And maar we dat- will play. Ja, maar mama. Oh. Ja, maar pof is goed. Ja, maar pof. Ja, want het is 10 minuten 10 pot raken. Dus je mag het als het zijn. I don't Want je bent er understand veel te anything. klein. Pief, paf, pof. Je Ah, bent you're er veel singing te the klein. Pof. Nee, ik ben niet aan het zingen. Wel, ik ben niet aan het zingen. Ik ben net dezelfde jurkjes als we werken.
mooiste jurk. Oké. Dat is stenen met een mutsen. You want boterham met kipfilet? En kipfilet? Ja, maar ik wil stokjes eten. Stukjes eten, that's only for babies. Are you a baby? Nee, ik zei dat kleine stokje als we die hebt gehaald. Okay. I like yesterday. Ja, Okay. You like it there, like that? ja. Okay, then I'll do that. Ik ga allemaal cadeautjes. Yep. Maar ik ga allemaal opmaken. Ja, maar de gordijnenbeker en dan thuis. For Sinterklaas. Nee, thuis. Oh. Thuis. Oh, here. Ja, That was Christmas, love. That was not Sinterklaas. maar mama. Yes. Ja, maar ik wil gaan druiven. Yeah, grapes. Ja, maar ik wil... Human na lang kung prepare diri wa pag ka na human dira. Mama, ik vind de croissant heel lekker. Ja. Ja. Oh, mooi. Mama. Yes. Ja, maar we hebben kleine croissantjes Yeah, gehaald. then you will bake the croissants later. Okay, with Papa. Maar grote croissant vind ik helemaal niet lekker. Oh, Een kleine croissant, grote croissant niet en een kleine croissant wel. noted. Good morning everyone. Ano po dito Tuesday and second day ng aking leave. Yesterday nag-rearrange po kami and yan na naman. Kasi nga yung heater natin doon natatabunan yun ng couch, 'di ba? The whole yung whole na heater natatabunan. This one, it looks like it looks like na nakaharang siya pero hindi po siya sagad doon sa heater talaga. So yan yung arrangement namin for the winter. Yan. Pag summer, baka ibalik ko na naman siya sa yung yung mas malaking space. Dito yung natin, yung TV pag summer, pero pag winter, diyan siya sa original place niya kasi nga matatabunan yung aming heater. So yan po yung ginawa namin yesterday. Malamig na po talaga kaya back to wearing robe na naman tayo nito. So, I'm making the most of my time this week kasi nga natutulungan ko si Ruth this week na mag-ready for Anna because after the surgery, wala. Right hand lang yung magagamit natin. You want to see them? Or you want to talk to them? Ganina pa na sila diha ni mo. It's already 19 minutes here and you're done eating. You have to finish eating now.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Mama. Klaar? Mama, maar ik weet niet wat hij moet weg. Dan moet je aan het touwtje trekken. Als je naar het touwtje trekt, dan moet, als je touwtje trekt, dan wordt de pipi weg. Oh, oké. Leuk, hè? Is anders, maar is leuk, hè? Yan, ready na yung ating maliit for school. Sama, have a nice day, everyone. Now, Everyone. have a nice day. Bye. Bye-bye na. Bye. Waar komt die, Anna? Kijk, zie je op deze? Zie je? Links onderin, hè? Die komt hier zo, hè? Doei, doei. Oh. Sige na, kay maliit na kapangga. Houdoe. Je ziet er mooi uit, schat. Ginoo ko. Ganiha pa ni sige gakos. Are you okay? Sige na, I will pick you up later. hè? Ja, ik ga ook jou missen, maar... Sige na, is goed dan. Kom dan. Tingnan ko na to Mama papa komt sa je iyo. straks ophalen, I hè? will pick you up later, yeah? Doe ik jouw tas even vasthouden? I love you. Love you, mama. Doei doei, schatje. Oh. Yun na, nakaalis na yung ating mag-ama. Umpisahan na natin ang mga gawaing bahay. Maglalaba po ako. Tapos, I'll empty the dishwasher. Yeah, din ako palabas ako ng mga, hindi ko pa kasi natapos yung winter clothes ko. Kay Ana tapos na. But mine and kay Ruth hindi pa po. So, yun yung gawin natin today. And then, lagobs talaga. Gumawa po ako ng lumpia kahapon. Tapos sabi, kagabi pala. Tapos sabi ko, this morning na lang ako mag-wrap. Hindi ko na nakita doon sa freezer na naubusan pala ako ng lumpia wrap. So, pumunta tayo ng shop later. May Turkish shop kasi dito. Tingnan natin kung mayroon pa silang mga doon. Lumpia wrap. Let's see. Puntahan natin doon. Alas 10 pa kasi mag-open yun. So, kailangan ko maghantay ng mga 1.5 hours. So, balikan ko na lang po kayo mamaya. Magawa muna tayo ng gawaing bahay. A few moments later. Hi guys, naglalakad na po ako ngayon papunta sa Turkish na shop. Pero, we'll see kung open ba ito. Yan, dito lang tayo. Dito na tayo. Ayan. I think pa-close na sila guys kasi wala na masyadong display. Pero anyway, isang ang natira. Medyo natagalan ako doon guys kasi nakipag-chika pa yung nakipag-chika yung may-ari. Kasi pala, akala ko mag-close sila. Natanong ako kung mag-close sila. Sabi niya hindi daw, mag-change lang sila ba. May mga bata dito dumadaan na babae ko. Yan, hindi na lang yung store yung andoon, kundi may catering na sila, may restaurant na din sila doon. Kaya pala nag-change na yung look doon. Chika-chika talaga yung may-ari. Baka mag-hiring to guys, magtrabaho na lang ako dito, charot. So yan, nakabili na po tayo ng lumpia wraps and pick upin ko si Ana at 2 o'clock. And yun na, pagdating namin ng bahay, mag-wrap ako ng lumpia, mag-ready ng dinner. Yun lang yung atong ganap.
yung ganap natin. Medyo hindi siya malamig ngayon. Pero hindi na siya pwede mag-t-shirt ka lang. At least para sa akin, hindi pwede mag-t-shirt guys. Medyo malamig na talaga. So nakakardigan na ako palagi. Sana maabutan ko pa si Mr. kasi hindi na makakapaghintay yung chika ko sa kanya. Bahay na tayo guys. Dito pa si Ruth. Alauna. Balik na din to. Alauna. Jess na po. Hintay lang ako ng pick up time ni Ana. Tapusin ko yung nilalabhan ko doon. Yung hindi ako makapag-wrap pa because the lumpia wraps, ano pa siya? Frozen pa ba? So, Defrozen? yeah. Magdi-defrost mo na yun. Yeah. So, I think i-end ko na yung pa-video natin, no? Kasi this morning, ang haba ng video namin sa umaga ba. Hindi kaya ng memory ng phone ko, guys, yung sobrang haba na video pag dina-download ko siya from the editing app. So, kita-kita na naman po tayo sa susunod na video, no? Maraming salamat. Tuy! Mush, mush, babush! What? Kanin! Oh, you're still filming?